à mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort. Mais cependant, je vous demande de vous lever pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. Ça ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale.
N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not came here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves. Vous voyez la belle vue là-bas, hein? Vous voyez la belle vue, hein? Et c'est ici que nous on travaille, hein? Donc on peut avoir une belle vue là-bas. Quand on est un peu fatigué, on peut regarder de l'autre côté, regarder les passants. Vous voyez ça, chers amis, hein? Bon, je crois que ce que je suis venu faire, c'est fini. Et là, je vais donc rentrer, continuer le reste. Continuer l'après-midi à la maison. Ce que je suis venu faire ici au bureau est terminé. Mutinu baget tubaga beneo banganga mayele ni mutinu ya isa mutinu tamu ya kumaga mambo ya ngolo fo beto kukwiza awa na kusala nyonso samuti na inzo beto na kubanda ve na kukota na basal technique baget tuba samuti awa ngile na kukontrole inangeke pompe ina baga boka hydrogène na wa ina ke bana ba operation ya nene fo bete kukwiza awa na kusala yao samuti yake kulombaka baba technique ya mingi mekansi na inzo ba technique na keleve samuti yao afunge kutala yao yake na mwa ba kamera baga tulaka na ba outil na machine ke baluka ngina kutala mbote ngina kutala ba paramètres nyonso ngiye ku contrôler ngiye kutala na wapi pression wapi débit na ku ajuster batatu no me kuiza na kusala yao donc yame ku durer kwa ni mingi ve nikasi mambo tume kusala mambote donc aba mu commencer kuvuduka ni mutindo ina mutindo mengena kutala kama ngo kizaka hawa ni kima ya kitoko ya mutindo na ngele na kutala hawa ni mutindo na yake. Voilà, donc peut-être que dans le bureau ya kakaina. Voilà, donc ni mutindo na watatu na mama. Beno geta la pongi. Tala pongi. Pongi. Bwana mayele. Nimetala batatu na mama. Hii wametsonika hiki. Wametsonika sasu. Wametsonika sasu ve. Mugela kisema no kaka mwandambu, Bega kutala nyonso tu yae, Ye baga boglaga ba bureau ya beti ya technique ina beno kesala. Nimetala babima ya bizizi yae, Awa pengine na kutala tala kitoko. Tala. Beno kutala ya watatu na baba,
pongi kele mtu ya kukuba unazitisa pongi ya mugala kisajaka beno pongi beno chala jaka pongi ametsunika iki yao ametsunika sasunge so ametsunika deni kristela wa haba ametsunika iki pongi mwana ya suda ametsunika ni mutino na batatu na mama akisalume kumaanisha betu kama siku kutuka atondo mingi kaka na bino mugao kwiza abuo pia dibundu sikama siama tatamana nunga dibundu sikama siama tatamana nunga sala sambila sala ngekelena nsatuve ya kuyiba mbongo ya babantu samuti bantu kuzitisa nge ngekelena nsatuve ya kuvana na menga ya babantu na maboko yange samunga bakuzitisa nge awa beto gena na bwale ya mundele mundele gena kuzitisa beto samu veti beto gena bimvwama kansi mwaintu nena kusala mbote na kusalisa peki inza ya mundele na utala batata na mama donc awa ya ikele bwale ya bangana beto gena kutula mayela na kusalisa bwala kwena na ntwala kele tiba kompani gena kuzo mpe mbongo lume ya mingi ina kele ba miliara ba dolar beto na kusalaya mpe na bwale ya beto si beto kele na ba bantu ya mbote beto ke kusala yao na suda ya Kongo samuti ya intangu na ngena muno na kutelama kintwali na kukwena na ntwala bamboshi ime kulemana bamboshi kena kinkeni ya bao na ngena muno mwana ya suda mingi metuba mpongi mekuma radicalist papi mutinu muke kuma ve radicalist babantu na ngena kufuaka babantu ya muno aba tatu na mama radicalism kele iki bao bakena kufuwa nge kilumbu nyoso bao bakena kuyiba nge kilumbu nyoso bao bakena kumwangisa inzo yange kilumbu nyoso bao bakena kuvedisa bamaza bamfinda bima nyonso ape mutinu ngeke kutatamana kutala kaka bao beno tala muke bakela beno kigimbu mosi betu mekutula kizizi ina la singa ya betu ya Facebook tangu kwa lulendo nzambi mpungu kubasisaka bantu ya Israeli kuna na ngipiti ina ba kusabukaka mumbu ya mbwaki iki nzambi kusalaka ina Mose kutelamaka bantu ya yandi nyonso memanisa na kusabuka iki Mose salaka yani tubaka na Farao ngekele venzambi Mose tubaka yao bantangu zole to tatu yani tubaka yao andiwa Farao ngekele venzambi nzambi kele kaka Mose kasi nzambi ina kele nasika ya beto ni kuna beno kutala ya kizizi ina kanga lakise beno bambulumbuli ya Farao mekukota mpena nzila ina nzambi ufungulaka bantu ya Israeli ya bantu ya ngipiti ya bantu ya Israeli na kubasika na ngipiti tangu bantu ya Israeli mekusabuka mumbo ya mbwaki nzila banikitete ya kufunguka Farao mekutuba na kibaka lao bana bambulumbuli ya beno kwenda kubaka bao kufua bao beno kumnatila munu Mose awa ina bantu ya Israeli mansaka na kusabuka nzambi salaka iki Mose mekutelama mekusima inti ya yani mekuluboto ya yani mekutuba ngekele nzambi ya beto ngila bika beto na mpasi ya mutindu ve ben mekutela maza mekukangama bambulumbulu ya Farao tala mingi ya kukuba minduki minkwati baginoso na nyamba ya maza nzambi salaka iki nzambi nataka bao na nzila ya mfuyulu samu baba ni sosa kusosa na kufua
bantu ya yandi sami bava niso sa kufuwa dikanda ya yandi na nzambi na tabao na iki na mfuilolo na kupasisa suda ya Kongo na kati ya mpasi baina nyose kwa kutelama na njila na kusosa kukanga njila peto kuna tabao na mfuilolo beno kuwa ya mbote mbote na kubasisa suda ya Kongo na kati ya mpasi samu tidikanda ya mkwa lulendo nzambi ya mpongo ina bagabokula bantu ya Kongo baina kevanaka na mbanza ya pool ya Bwenza likumu nyadi mbuluango ina kedi kamba ya Kongo na kubasisa suda ya Kongo na nzila ya mpasi yae muntu to mpeve ina ke kutelama na kusosa kukanga nzila mpeve ina beti kunata yani na mfuilulu muntu ina beti kunata yani na mfuilulu yandi mwesi nzambi ke kuvana na beto na kunuanisa bao bantu ina nzila ya bao kila mpulu nzila ya bao kila mfukulu bake kubebana bake kufua beto tubaka beno beto tubaka na beno mukindi ya kile diambu zole beno kukota na kiyenge ya suda u beno ke kumanga ebeto kutiata beno kiyenge ya suda ya kile ya bantu yanga na ya Kongo ina kile kuna mwana ni mwana ya suda bakula yao tula ya nakati ya ntu ya yaniti muntu ya kaka ke kuiza kubasisa ngena kati ya mpasi ve kasi ni beto nyonso beto bana ya Kongo beto kwanene kintwali bake na kumanga na kubasika kasi beto kubasa bana ngolo ni mutindo ina menga ke kudanda kasi mingi ni abao ke kudanda beno kuwa batata na mama beto ke na kukubama bame kusosa yao beto ke kusala yao mekansi si ata muntu ya beto mosi mmekufua yake bana bankama iya to bankama 10 ya bao ke kubwa ebeto ke kulanda bao kila babwala ya bao bamvinda bamaza ya babwala ya fieti kuna na zulu ya beto ke kulanda bao tina kati ya babwala ya bao ina beto na kuluengisa beto na kutuila bao yao yavana na matwala ya tatanzambi ndinga ya munu kevana kaka mosi yawa na mantwala ya babantu ndinga ya munu kevana kaka mosi beto ke na ntwala ya babandi baina ke sosa kunataka mfulu na kati ya bampangi beto ke na ntwala ya baina ke kuzolaka kuyibi baina ke kuzolaka kutunga ve beto nange ina beto na kusala unwani sabao na kibakala telama nangi Kongo gemuisi Kongo telama dula kibakala beto ke kukwena na ntwala kutala uonga ve uonga ke kuvutula beto na manima bantu ya beto ke na kufukila bantu ya beto ke na kubola bantu ya beto ke na kukondwa kudia kukondwa maza kukondwa kisalu makanda ke na kumwangana bantoto bake na kutekisa Kongo fuyani kutelama na kubumba babantu ya yandi kansi yake na kulomba nge na munu ngeli na kusimba betu na lusambulu ya nge na kusimba betu na kutula kinyemo na petition na kuvana kintwadi na betu na kukabula na babantu ya kaka bao mpepa kutula wankumu ya bao na petition nyoka ya bayintu 10 me kubutama nyoka ya bayintu 10 kena kutatama na kwena na ntwala bambosi bao nyonso kena manima ya yandi bambosi ya kakaina kena manima ya yandi ve baino ya bao kia kukangama samu tiki mfumu ya bao kele na zulu ya bao ya maza bimvwama ya suda kele ya kufuta bamfuka ya bambosi ve bimvwama ya suda kele ya kutunga suda ya Kongo mutinu kwa lulendo kutubaka ya Kongo mweme kunatange na kati ya bilanga ila ngeke kuzwa mbuma ya mbote ila ngeke kudia Kongo mweme kupesa nge bantoto ya kusemwa salila yao dikisa makanda yange tunga yao Kongo mmekupesa nge inza ya isamu inza ya mvimba kuwa ndinga yange ti Kongo kele ya kutelama Kongo ke kudikila Kongo ke kutelimisa bambosi kele bantu ya beto ve menga ya beto kele menga ya mutiru ya kaka na ya bao kena menga ya bibulu bao kena menga ya imbi
yankadi ampema mutantu mukuyo betu nange betu kena menga ya yani mosi tata nzambi ni kuna betu kufungulaka bao ntima betu mefungulila bao bantoto betu mekupesa bao bweso nyonso abao na kuvutula mbote asiki mbia bame kusolwa imbi bame kusola kumwangisa bame kusola muzingo bame kusola kinkeni bame kusola kubebisa ni kuna betu mekutala bame kunata bamakanda bame kunata bamuzingu na kati ya betu na betu bantu ya Kongo bakena kutatamana na kunata yao bampangi ya betu nakevanaga na mbanza ya Pompidou mekutuba na binu mekuluta betu mekona kusala ngwisani kiyenge na mwana ya Momboshi nembake bokulia ni pasteur ya Bale benu mekutala bao kuna bametuba ti betu mekumana kintwali na yandi betu kekwena na ntwala betu mekusukula maboko mutindu bakuluntu ya betu sukulaka maboko na nzonzolo na mbongi na kusalamaka kuna ina bage bokola conference nationale souveraine na Lumputu bametuba betu mekusukula maboko betu mekuma na kintwadi betu melemukila bampangi betu kutunga kintwadi na mwana ya Momboshi ina baza abaka betu Momboshi kele kaka Momboshi bilungu mekuluta Momboshi mebana kupike bambele Momboshi mebana kupike bambele na manima bao mpeme kota na kati yake kisalu ina kufinga sana mekuvutuka bako masikuza kutura na bankumbu ya betu na kati bame kumwangana kansi ni bao kaka jawe kena kutuba dia kati betu kuenena kiyenge enza ya mvimba betu kekuna dia kave betu mekusala ya bamvula 5 mekuluta na kusosa kiyenge enza ya mvimba akansi betu na kuzoya wasiki mpya bamboshi mekukonda kuwilela beto bame kutubati bao kele ya kukuba ya ngolo bakina baminduki ya bao bakele na bantu ya Pompidou na kubumba bao bantu ya Pompidou kukeba bao bantu ya Pompidou tatamana kubik pesa bao luve na kutula beto na kati ya Mputu Bubola bane bisalu baina ke sukula ba binkuti ya bao sukula ka bandonga ya bao bamilambidi ya bao baina ke kusinaka ba binkoso ya bao kuna naunaka babane ya bao ya babebe eke bao baki utatama ya kutikisa bantoto kuyiba bimvwama kutatama kuma bantu ya mbongo ukwenda kubaka ba mimpepe ya nene kwenda kusaliza banzutu ya bao na wabwale ya Mputu ebetu nange utatama kumana na mfuilulu bitilu manyongo ya mutindu na mutindu ya bamvula na bamvula kuna na sura yako muno pongi kintwadi na bampange ya kaka muno mikaya pongi set inabutamaka na nzile ya mikaya pongi mfumu ntoto ya nene na nzile ya ludima luango na kinkala kintwadi na bampange mutindu pangi bilangi inape butamaka na makana ya kukuba mutindu banzile ya bamwala mbungu mfumu ya nene na nyadi mutindu batata kai butamaka na mfumu ya kukuba kuna na kati ya bakimbedi mutindu bana mbaza ya pool mutindu batata nitu mutindu ba mfumu ya beti ya luango barua ya bantwenya makoso ya 5 bakala ya kukuba ntwenya metuba ti bunkoko ya gangu salama ya mayuya mutindu mfumu ya beti kaka ya luango tikaya zinga ya ntete mekutuba tive yali na kutatama kusalama mutindu ya ive betu nyonso mekukelama na kumwani na suda ya Kongo imvwama ya beto kele ya bamboshi ve bantu ya sunda bantu ya kaka mweka beto kele kintwade na beno kansi beno kukota ve na kati ya vwanzi ya luvunu na kubika baba kuveji sasa mti bamboshi nzolo ya bao kele na kusalati beto vana jaka na luveve ya kutunga kipakai na kikubasa bete inelko kansi ba kubebisa yao na yina baga na sosa kusosa ba wole ya mai ya buzusoba yina kena ngena munu ndandu ikeleve bantu ya nkondina ya nkata nzila ya beno na nganda beno kajia kanalu veve na kutelema ya kimfumu ya luango yena kimfumu ya luango na ntangu ya betu na kutubila beno ya kele na maboko ya makoso ya 5 na tika ya zinga ya ntete ni ba mekukamba kimfumu yina ba mekubaka yao na nzila ya mani makoso sikozo makoso ya iya mekupesa kinyemo ya yanji na bao avant kufwa bantu ya nkondina nkata beno kodisa mukuyo bantu ya nzenza mekuvedisa Antoinette Tibota kento ya makundu
ndoki mami wata ya satana beno kukotisa kuna na kubebisa bantu ya nkondena nkata beno na nganda babu vandi beno kuwa ndinga ya munu pongi kena kubukila beno na nzila ya mika ya pongi mfumu ntoto kuna na kacha ludima ina ke ludima ya leri ya eve kashina vanaka ludima ya nene babu vandi betu kena kubukila beno na kutelama puis beno kuiza kusala diboko na diboko na batika ya zinga ya ntete makoso ya tani na kubasisa ba mikuyu ba nkondena bankata samuti kutelama ya luango kele kutelama ya suda ya Kongo beno kuzaba diamu ya na bonkoko beto ke kubika ba uviba kumwangisa bonkoko ya beto binzambi ya beto kuna na sunda matono na ngwiru ya mote bika nzambi kusadisa kaka na lumge kuiza pongi kama zero kutoka na inze na kutatama na kusala bao mekubaga kifoni aba ya nzao tansi beto kele mbanzao bika nzambi kusadisa ba mkoko kusadisa abu dia. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.